Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derema kaberetan tretan Madura satejeh manter pada beres kapi tretan Madura mulai dari Bengkalan Sampang Mekasen Sumenep bencukenan tan tretan Madura se bede satejena alam tunya manter pada beres kapi. Abeli pole kalaben channel Madura Review Official. Situng channel saya bahas tentang film-film seru kalaben akun aki bahasa Madura. Tak usah abit-abit boleh kena langsung bayi dek kafe lemah selamat menyaksikan. Awal film tampil lagi situng reng lake seki puru ceketedung se anya Richard. Ceketedung Richard pun langsung mandi kena. Sebelum mangkat ala ko Richard amit dek binina se anya Clara. Se ternyata kena Richard ria detih teknisi neng salah situng pabrik. Tiba-tiba Richard panggil ban bose se anya Ana. Ternyata Richard beri bonus amar ke sering lembur alako. Richard pun atotoran de kancana se anyama Erik bahwa Richard oleh bonus dari bose. Ben Richard pun ngajak Erik kangkui istirahat makan siang ben traktir kocang kena. Bekto istirahat dia Erik atanya dari Richard kena. Saampona al keluarga la abit Richard pergi estoah de binina. Richard pun heran arapah Erik mi atanya de iya. Erik pun ngocak kena keng tero tawah karena setia Erik tepang sema ben situng reng bini. Ben setia Erik ala koa setengah areh amar ke andi cenci ben reng bini jiang. Akhirnya kena Richard abeli de pabrik katibi sedangkan Erik tak abeli amar ke enterah de ceweng. Singkat cerita saampona mare ala koh Richard pun siap mulai. Dalam mobil kena ketika lepara depa ke romana Richard ngatela Erik ben bini kena deeng romana. Richard pun curiga, ben tak langsung mulai ke romana. Richard curiga kena tetireng bini saya maksud Erik ruah tang bini. Meskipun emosi kena Richard tak keburu karena tak cukup bebukti. Richard pun mulai ke Roma kala ben kabeden ateh senek ngonek. Sedangkan Clara rasa biasa kena dia tak bedeh pa apa. Tapi amar ke Richard tenenek ngonek kena tak tenang sekali. Richard pun amit keluar Roma de Clara. Ternyata Richard entar de Romana ring tuana. Tapi sayang kena ring tuana rea lemati kapila abit tada umur kena. Richard pun metenang pikiran Roma aja sampai malam kena. Saampona ikresel tenang kena Richard pun mulai. Saampona depa Romana sebelum tedung kena Richard atanya je Clara. Senengah odi benengko cang Richard kena. Clara pun jawab kadang seneng kadang enje. Cek lenya mana ka odi tak kira selanceng seneng ben tak kira selanceng susah. Kadekung Richard pun alako enga biasa na. Tapi ketika ketemun ben Erik badan pun canggung kena. Richard pun sempat atanya tentang Erik beri mi bisa bareng ben binina. Tapi tiba-tiba Ana datang masuk de ruangan dia. Akhirnya Richard pun borong se atanya. Saampona Ana keluar, Erik minta tolong keangkui akan jadwal lembur malam setia. Tapi Richard tak gelem amar ke Andi Parlo. Singkat cerita kena Richard pun mulai. Ben Clara tekerjet amar ke Richard mulai kena. Jaringanlah kena mulai tekerjet. Clara pun atanya kakek minta lembur malam setia. Mi bisa kata badan dia kena payah repaya. Akhir kena Clara pun tak renah malam jia amar ke Richard tak lembur. Bahkan ketika tedungah Richard ngajak binina cek panceen tapi Clara tak gelem kena. Are setia lesoh kocang kena. Richard pun sajen curiga. Gele Erik nyuruh lembur ben setia binina atanya arapah mi tak lembur. Beda yang. Kadekung Richard alako kena. Ben setia Richard metaber de Erik bahwa malam setia engkok bayi se lembur. Richard sengaja kena peong kuna Clara selingkuh ben Erik. Akhir Richard pun mulai kena sekotuna mulai kol belu Arya kol 6 Richard lah mulai kade kena. Saampuna depa Romana Richard pun jalan tengah teh Richard pun berusaha ngintip binina. Tepang ala ko apa.
Ternyata kena binina bede lantai 2, akhir Richard pun rencana ong ke de atas genteng. Ben ternyata bener kena, ternyata Clara tepang pancein ben Erik kena. Payah. Tapi Richard cuma bisa geton kena. Cek gending pas keng tak tareng. Kedekung kena Richard ben Clara iundang ben Ana. Akhir empat orang ria curhat tentang masalah kaodien. Motherfucker. Put me. Richard ben Clara pun mulai bekto malam. Situng are Erik ya cek mancing ben Richard kena tapi tepang ru seruna mancing tiba-tiba Erik amit mulia kade amar ke andi parlo kocang kena. Richard pun curiga Erik ria enterah de Clara. Ben ternyata bener kena, ternyata Erik bede ero manah ben Clara kena. Sedengan Richard ternyata mulai kiah ben ngintip dari luar. Keng tepak orang apa Richard kena cerengan binina selingkuh pas keng karo yentip tak elba piyer lemare. Singkat cerita kedekung kena Richard mangkat alakong. Pabre Richard pun curhat de Ana masalah Clara selingkuh. Tapi Richard tak ngebele cek Clara ria selingkuh ben Erik. Ana pun berusaha metenang Richard. Sampai esitung are Richard tedung pabre. Richard pun asa porah de Ana. Karena markena binina selingkuh kena akhir-akhirnya kena Richard tak bisa nih tedung. Sedengan kenangan lain Erik tepang nyambi Clara de Roma lajuna letak kenengin. Clara pun tanya Richard tahun je de Roma ria. Erik pun jawab iya. Ben ternyata Richard ampun bede luar Roma. Richard pun parkir mobilnya abek jauh male tak temu. Sampun ngetela mobil Erik bede luar, akhir Richard pun masuk ke dalam Roma karena pasti Erik ria bareng ben Clara. Akhir kala ben ajelen ngasteteng Richard masuk ke dalam Roma. Sampai akhir Richard depa kenangan bekas kolam renang kena. Ben ternyata bener, Erik ben Clara bede bekas kolam renang jiang. Segel meklin kena ya, Richard keng karo wacelinga kena. Tuh cele pas ngalakina beto tangan lemaring. Situng are Richard ngajak Erik nembak Manu kena. Ben ternyata Erik berhasil oleh Manu. Ben ketika Erik enter de oleh Manu kening tembak je kena. Richard dari budi niat nembak Erik kena. Tapi burung amar ke Richard ria tak bengal. Payahku cele tembak tak lemare. Singkat cerita situng are kena Richard nguniin Clara mulai alako. Richard pun ngajak Clara dinner makan malam kena. Tapi Clara sempat nolak amar ke lesoh. Tapi Richard maksa akhirnya Clara pun gelem kena. Ternyata Richard nyambi Clara de romanah reng tuanah kalaben arepen bisa membece hubungan bekal ancur ria. Sampai akhirnya Richard arayu Clara. Amar ke Richard letak abit je pancen. Tapi Clara tak gelem ben akhirnya perdebatan pun katetian. Sampai akhirnya Clara pun nyingke kena. Ternyata Clara mulai de romanah ben duaan ben Erik kena. Payah ongku, payah laki minta tak beri pas keng ngacek kering laki lain tepak kering bini apa. Clara tak tahu ce Erik mulai kia. Akhirnya Richard pun ngatela binina pancein ben kancana tibi kena. Payah ongku. Keng cek gendeng Richard ria beni keng papier kena. Pas keng karo nangis. Tepak kering laki apa. Karena tak kuat kena ngabu saking, akhirnya Richard buruh keluar Roma. Berkak kena ben akhirnya Richard pun tabrak mobil. Film pun tamat kena. Ampun cukup gendina baik kena kesempatan are mangken video mangken re cukup ken kak dinto kena malar banter cewa kini dari reng bini engak Clara re kena. Clara rengak Clara lakar kena ya manter cewa kini kena. Akhirul kalam kurang lebih abe nyun saporah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engak biasa kena.
Cek kalau pengen subscribe kedua.